gusuhuza neza. Waramwumbuye? Uwanze no ubundi si imyenda wambaye. Yes. Iyi myenda iki gipantaro ndebera none ibikweto wambaye. Uyo inese ibi ni byo wakunze se. Uyara mugineze mukunda imyenda. Waruje se ngo tuganire? Nende ngo. Ese ibi ni ibice buri kwigira, ugira reka kwigira n'ikima. Ndisheri wawe ndebera. Umuntu ugahita namubona biri. Waje ngo tuganire. Musaza wanjye Gaidi somuzi. Gaidi ari hano rero. None kukubona wambaye ibi byenda. Ibi byenda kukubona wabyambaye. Mbabarira atakubona. Umbabarire uranga muri bwihishe. Turajya hese. Kanda nagafuka tujye kwicara muri Kayode. None umureye imbuto utaba. Turicara muri Kayode, sibyo? Ariko siri kwigira ibi. Ni imbuto nyine n'ugusitara. N'ugusitara? Ubu nibwo busitari. Izi nkweto zusibye kuvuga ngo ugiye wazikora. Izi nkweto nta hantu wazikura. Reka. Avenza nagafuka Gaidi ataza akanarungurukira mu rujya akakubona. Kanje turajya kwicara hepfo hariya muri Kayode. Uramwumbuye? Ewe mera neza. Yihuti. Igenda uzana agafuka. Uzana agafuka twicare muri Kayode. Ari bakubyaye mu matara. Ngo yakuzuze mu gicuba.